role model and setting a positive example for your child to aspire to be like you. Mwana waku ingimwira ndimwire tanjira mamwanyu no kana uri uria ciana ciaku abui wona wathi mucio muthe gweka assignment kega mwari ya sapa uikare the uria andu aku atiri munyonaga atia ndana ko oguo nuko ya feedback no ko accept it. This is an open feedback oguo no kumenya kana we role model kana uri uruga niguo wikaga kana uri utiritaga andu na kuuja niguo matiritaga mwana anatwira atiriri ona imami uguo wonekaga mwega na guku kwa nyumba ni moto ni kindu kiuru uyo anataka gwakenete utindi akenaga ika mwana uyo wikaga ciana iria akwa we mwega na kuuja be a role model ati kinya mwana waku aroria githomo kingi hingo ni mwe kwi ciana irarigwo kirahingirwo giake tondu wa mbere na nyina ndonekaga tuonagia ciana kinya igutwira and this can be a traumatic event even the way we dress mwana akorora oguo karigwo kai mami kararuta wira uri wale umwajirire onokendeithagia ri kubuke kuzungumzia madhe tugo twingine anavaaga hata watoto shule wananichekelea leo ongea approach yake na mwana ucio nduramenya kuria kuinuka riu no mwakagie na uge wa feedback uri urehumba ri angiko wina mwana waku wa muiritu ri uria wikaraga ri wewe nyina ri are you a role model you as a father are you a role model kana mwana uyu ikagira mucie akona ni mundu woka ukwenda kumugera ngero na tigera ya gukihurwo ya meciria make matuika ni matihio so being a role model again Oregu getakabere providing a nurturing and a safe environment. Mwana ni guaga mucie gwe safe. Kana da uikara kwa neighbor. Giki gwicira ni gutucokeria, wetikiria tuthome mohoro, tucoke tuhuthire ndaika ta 5 uguo.